Melo kan di ma pribadi undi ta. Melo kawas salo ke belata Pak Ustaz. Panti tu sadindi pada tutung kelolo ko di bola. Liwa penti Pak Ustaz, ya ruwatung ke lolo ke belata. Kumapak itu palendi kani di bola loka. Jena Pak Ustaz, kani ko nye patah kalurun tu ni. Napa suruh matubalo walaki Pak Ustaz? Mana kesuran di suruh pula tiga na. De tuwisang Pak Ustaz, payro kurire na pala pabadi boleh. Napa loni lisu to? Asat tatantap po. Buah suruh aga na rondi sewitai. Wah. Mahagi ki Pak Ustaz. Nggak bisa baca. Cendi ya baca nih. Astagfirullah Pak Ustaz. Jangan pala diteri paya bisa membaca, baca ngapi. Bacangan apa lendi? Pamaklu kalu taruh.